UKhuzani uphika yokufudumeza ingoma kaMgojeli. Ngube ngalele phongamukele bule emakhaya kweSimanzonzo lapho kulethela khona indaba zaMaskand ehlabahlosile nefika ngesikhathi. UKhuzani ngempela ke usabulethe bonke ubufakazi ufakazela yena ukuthi lengoma ethi siqomqomo akayifudumezanga noma akayitshotshanga kuMgojeli. Abantu abaningi ngempela kakhulukazi kumaphephandaba nako Facebook bebesho ngempela ukuthi uKhuzani lengoma le wayitshotsha kuMgojeli. Useshilo uKhuzani ukuthi uMgojeli engavumi ukusetshenziswa abantu abalwa noKhuzani belwe ngayo uMgojeli ekubeni bengameseki uMgojeli. Ushilo phela ukuthi uMgojeli deep down uyazi ukuthi lengoma le ayiqambanga nguye kodwa yena uKhuzani lengoma wayivumisa insizwa ngoKhisimusi ngo2020 uthi wabe seyiposta ku Facebook wakhe nge9 February 2021 uthi uMgojeli ialbum yakhe uyikhiphe ngoJune kulonyaka lo2021 uthi akwenzeki ukuthi lengoma le ingathiwa uyitshothe kuMgojeli ekubeni wayivumisa insizwa ngayo 2020 ngo2020 ngoDisemba. Nangempela akushilo ngempela ukuthi nezitatheli bese zimqaqela uKhuzani zimhlasela ngalolu daba lokuthi watshotha ingoma kaMgojeli zithunywe uMgojeli. Uthi ubese inika ke izitatheli ngalobufakazi lobo buqande ekhanda ukukhomisa ngosobala ukuthi uyena uMgojeli kahle kahle watshotha ingoma kaKhuzani. Uthi nezitatheli zobe sebuyela kuMgojeli zamtshela ngempela ukuthi uKhuzani ivikela nje uMgojeli ubese evala ke izitatheli ukuthi engabe saqhubeka ngempela zibhale lolu daba. Uyasho ngempela uKhuzani ukuthi uMgojeli engavumi ukusetshenziswa abantu belwe izipi zabo belwe ngoMgojeli. Uthi ngoba uMgojeli yonke lento le uyayazi kahle kahle ukuthi lengoma akayiqambanga yena kodwa wayitshotha kuye uKhuzani njengoba wayipost ivideo ngo9 February 2020. Ubole emakhaya ke wena lolu daba ulibona kanjani njengoba uKhuzani eselande ngisho i-screenshot zevideo wayipostile nge9 February ekhomisa ngosobala ukuthi ngokuKhuzani ukuthi akatshotshanga ingoma kodwa uyena uMgojeli otshothe uKhuzani. Uthe uKhuzani yena akafuni lokho efuna ukuncindezela abantu uthi wayibona le ngoma le kodwa azangalokhu ethi uMgojeli uthatha ingoma yakhe uthi kodwa wathula ngoba akafuni ucindezela omunye umuntu. Wathi uMgojeli akayeke lento yakhe ukuthi ecindezela abantu. Mbule emakhaya ke nakho lapho uKhuzani khona evumisa khona noma uKhuzani eseviyeni kuvumisa insizwa lengoma ethi siqomqomo. Ubukele emakhaya ke kweSimanzonzo indaba ayipheli futhi asoze zaphela till this time. Sawubona. Isikonkomo sende nazi lutho isikonkomo sende nazi lutho isikonkomo sende nazi lutho